ngasi phong ki ba tungan tungan ba manipuri sifung singdigi maroi bi ipausing myam na thamji ahan mapalong gi pawmo ne lakhochara kana sanga express tagi lakhachagi maheiloi ani yauna ahum sire tare sokle madhya pradesh ki burhanpur district ngasi Kanna Thouduna Lakpa Trucks amana banama thomgairam madigi police ki maheiloi ani yauna miyoi ahum sikre amasum atopa tare na sokle haina police na phongdokre Burhanpur gi Superintendent of Police Rahul Kumar na phongdokpagi matungina thaudo adunga se pung mapan makhairam tabada district sigi Sapur manakta Indore Isapur highway re thokibani SP na haki Kanna Thouduna Lakpa Trucks amana thomgairam baduda bana duda tonglakpa nupi masa maheiloi ani amasum bandugi driver khudak sibaga loinana atopa maheiloi tare na sokhi soklaba maheiloi singa du Burhanpur District Hospital pukot kre haina phongdokladuna magna haki bana du manak nak pakhun amadagi maheiloi sing purga Burhanpur town tamna lakmani maraksida Burhanpur gi district collector Pravin Singha district hospital sakpaga loinana soklaba maheiloi singa du unakre accident adugi matung truck adugi driver load kre haina police na phongdorakli atopa paw madana Jammu Kashmir pung taruk ki manungda marirak yuar haki Jammu and Kashmir ngasi pung taruk lomgi manungda marirak yuar hakre adubu madur misi mina natragan amanga thokpagi pawdi leiti haina official singna phongdokre official singdugi matungin ahanbo oina ngasi nongalamdai pung aniga minute kun tabada Richter scale da 3.9 oikiba yuar haba amana union territory sibu niganki Your haki badugi epicenter Jammu region gi Katra area dagi nongpok kilometer 61 lapna leinungda kilometer tara loop luthana oikhena makoina phongdoki makoina ki Richter scale 2.6 oikiba anisuba your haba aduna nongalamdai pung ahunga minute kunga mathoi tabra thokibani amadi madugi epicenter na Jammu region gi Doda dagi awang nongpok kilometer 9.5 lapna leinungda kilometer manga luthana oikhi Richter scale 2.8 oikiba ahum suba your habaduna nongalamdai pung ahunga minute nifuga mari tabada thokibani amadi madugi epicenter na Jammu region gi Udhampur dagi nongpok kilometer kunga mapal lapna leinungda kilometer tara luthana oikhi haina makoina phongdokli official singduna haki Richter scale 2.9 oikiba mari suba your habaduna ayupung nipan minute ahum tabada thokibani amadi madugi epicenter na Udhampur dagi khanongpok kilometer kunga taruk lapna leinungda kilometer manga luthanoikhi adubu your habigi thaudok singa duda mafam amata misi mina natragana lanthumna singba amanga da thokibigi pawti leiti haina makoina su phongdorakli atopa pawmadana uniform select tabagi damak tamthina phukre Uttar Pradesh ki Sauri police station na konba mafam da leiba school amadi Dalit nupi masama uniform select haidano hanagi village sip amana tamthina food school dagi tanthurakre hairi hoyelan pawdagi mapalangi pawdagi lokosaraga thamjabani amaramda thaudo odur senari ba Manoj Kumar Dube ko village head adugi masata police na case ma register tawkiba loinana phanabagi damak thiri panba yabadi Dube school adugi staff oja oin leiba miyoi nate hairi hensu pawsna phongdorakli Makasa tarakpoina topa pawmna Rahul Gandhi na Congress ki president oyu yadrabadi party ki members sing soidana huarogani aso gelot lakliba kumja English sing ani ga kunga mari da pangthokadariba Lok Sabha election gi mamoinana Congress ki anobok president ama khananabagi damak thabak thorom paikhatba haukraba matung Congress ki senior leader amasu oiriba Rajasthan ki minister Ashok Gehlot na phongdokibada Rahul Gandhi na Congress president oyu habi yadrabadi lewasida leiba party ki member khudimaki lebak thiba haibadu oiragani haidi Mana makata na phongdokibada Rahul Gandhi gi lusing makhara Congress party na thabak thorom kya mai pakna paikhatuna lakli adubu mana president famdagi khangobuduna tokibaduna maramoiraga party manungna sarangnaba madi pnbgi ofum kya phongdoknarakli maramaduna party members singi khalaga Rahul Gandhi na president gi pharmacy amuk hana pugadabani hairi amaramda thajaba yabi pawgi matungina kariguma Rahul Gandhi na September thara pangthoknabagi damak sem sariba Congress president khanbigi contest asida mirep oyu yadrabadi sarangnaba kya thulakpa yai Central Election Authority na mikal pangthoknabagi thabak sem sab losilakle mikal asida Rahul na mirep oyu yadrabadi ma ki mase Priyanka Gandhi badrada president gi mirep oina ba party ki members singna taksilakpa yana leiri adu moinama Rahul Gandhi gi maikai digiri Congress party ki president asi Gandhi family miyoi nataba atopa nan Gandhi family gi miyoi amana oyaningbagi wakolon phongdokpa lekre maramaduna Priyanka Gandhi su mihut oina tholaktaba yana leiri amaramda Sonia Gandhi su masagi haksangi phibam phasilaktabana maram oiraga president phamasi painingdabigi apamba phongdokpa lekre
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯥꯡꯀꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2023 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯉꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯉꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯕꯃꯔꯇꯤ ꯂꯤꯕꯔ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯥꯗꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯕꯨꯁꯇ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯪꯒꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤꯃꯇꯤꯕꯥꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯞꯇꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯖꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯕꯔꯃ ꯀꯥꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯄꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯇ AAPꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯊꯕꯛ ꯍꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯍꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯕꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯑꯦꯂꯣꯋꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯆꯌꯣꯜ 4ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 18ꯗ ꯖꯖꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯪ 2022 ꯑꯣꯒꯁꯠ 19ꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ASP ꯊꯧꯕꯥꯜ PSꯅ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯗ꯭राꯏꯚꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯨꯁꯤꯜ ꯁꯤꯡꯍ ꯑꯄꯣꯛꯄ M ꯏꯉꯣꯆꯥ ꯁꯤꯡꯍ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 1ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ State of Manipur through Principal Secretary Commissioner Home Government of Manipur DGP अमसुंग ASP थौबाल PS की मथक्ता थारखिबा WPC number 226 of 2022 असिगी फाइनल हियरिंग जस्टिस MB Muralinders High Court of Manipur की बेंच नाउखिबा जुलाई तारेता फाइनल हियरिंग सथादुना जजमेंट रिजर्व थमलखिबदु अगस्त 18 दा ऑफिशियल जजमेंट एंड ऑर्डर पिखि जजमेंट असिगी मतुंगिना ASP थौबाल PS ना ꯏꯪ 2022 सेप्टेम्बर 2 थोकिबा पेटिशनर ड्राइवर M सुशील सिंगागी सस्पेंशन ऑर्डर अदो रिवोक तौदुना माकी थबक अमुक हंजिन हनबग लोइनना माकी फंगफम तोपा सब्सिस्टेंस अलाउंस सिंग सयोल मरिगी मनुंग फंगनगदबनि हाइना ऑर्डर दुदा पाली हाइरिबा केस असिगी रिपोर्ट मतुंग इना पेटिशनर ओइरिबा M सुशील सिंगा असि मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट ड्राइवर ओइना अपॉइंट तौरबा मतुंग ASP थौबाल PS दा जॉइन तौखि मांगना हौखिबा ꯏꯪ 2022 गी ऑगस्ट ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ 50,000 ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯇꯝꯅ ꯏꯀꯣꯕꯦꯟ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯌꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯊꯣꯡ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯎꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯋꯥꯡꯖꯤꯡ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯤꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝꯂꯣꯝꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯄꯨꯔꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯔꯖꯇ ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ FIR ꯅꯝꯕꯔ 42 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 8 2021 U S 21 close C 29 60 30 of NDNPS Act register tauki hariba case asiga mari leinana ing 2022 September 2 da mahak thabaktagi suspend tawbigi order ASP Thawal PS na thokibani case asiga mari leinana mahak matam khara judicial custody da leiruraba matung sei sigi February 23 da medical ground court na bail thadurakhi matam sana thabaktagi suspend tawbuna maram oiraga khudong chadaba kyama yoknakhi badu bench asina observe tawkibaga loinana suspend तौरबा गवर्नमेंट एम्प्लॉई सिंग मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना रिलेवेंस रूल अमगी मखादा सब्सिस्टेंस अलाउंस सिंग पिफम थोई हाइना मखाताना कोर्ट सिना ऑब्जर्व तौखि जजमेंट सिगी पार्ट असुना पल्ली रूल 10 क्लोज 7 ऑफ
of the CCA rule gi makha suspension gi order thokpa masum tholamdaida competence authority singna numit maudra ni gi manungda review tawduna suspension order adubu semdokpa natragana handokna bakhana gadabane haina pali loinana rule 10 clause 6 gi makha kari gumba competence authority singna suspension order adubu numit maudra ni gi manungda review tawduna semdok hodaba amadi handok hodaba tarag suspension order adu satna roi haina pali petitioner social assist suspend tawkraba numit chamga marfu suraba pawba competence authority na review committee tha ahum helaba pawba semduna magi suspension order asi review tawdabana maram oraga magi suspension order asi handokpam thu haina court asina observe tawki haina su paws na fundorakli tentakna mayam asuna thamjaram ge duga hausu koiladi mayam paws matang sa lusinjarage masum mayam puna anau babdat ngai mine sena channel sigi marketing mayam na thamjari and thank you